Kaseng WKSU hakajan mi joka arhoi tarik ujeliu college indoor stadium hanong stan manpha sange no yakajingle screening banjir iki khna school shakalumpung subroto kam mark lakhta palat ekapor jungi khna hakabak la shimpor hadu khanda shiteng aa manmien kidu khajong kaseng kilaya kundu ru eka DSO joka West Khasi Hills district banpha sange no ekate ka screening na mark lakhta ekapor jungi khna school khamtam hakamir ka yong kin habanet phai shala yeng na mardon ru ki school ki bajngai na ka sor nong stan Nakalyang juga DSO kala pensyai ru syakid khot ka WKSU ba watla kala shimpor hendrai ka screening kala dam bar ka jing shimpor ka dairu namar ka jing bun ki school ki balawan ban shimbanta hakate ka screening Semua no. Das ngeen ashwara lang mo. Ngeen ashwa. Okay, nama apa? Kena beji, kena sistem, kena skill kita kan memang betul kan. Dari hamsa tak kapor. Da pun biang mentang kita long. Bro, kan distrik West ni boleh balik ni asli dah. Cuba kita sedang sepuluh jam perwai itu ni apa? Em nak postpone tu kadang lak lagi dah long adi silong bat ni postpone like sini ne pasai tu mo. Kawan ni. Kami tak kan dah kena skill kan kata beji. Dia syuk kan. Dia kena skill. Em nak dulu ne pila pun kena abam ne yakine kuno ne jakasa ne kuno. Em nak bentar ngayo. Nak senang dong bang. Balik nok gini. Nah. Jangan ngelafna begitu. Hadin nang tapri di orang yang betulan pelik masa cengai ini orang yang lawan sifin orang yang masyai no jenjar itu kamu ngerti dah jenjar tadi ban arrange bagai tadi ban asli tadi ke bajengai tadi ban air suai ke ban kamajan Urung pundur kamajan saya beji dang white ke ambil lebih yang betul tadi ban arrange kuno asli oh nak yang jomine ni lah putui ba nang ni sakaban ni kan menjas tu ni dapat ma di kata nak ni kan hi ke department di Indonesia orang ke pasai ngar penting ni kata jadi saya beji bertemu menteri ke office awal tu 10 beji 9 beji yang dia nuai kita beji kena sekali ni ni kipas tu timun tu lagi Iba pun pernah nak ban close semua ban semua ini kena tu ni durmu. Madam, jaga berburung, stop hal itu kena kor kami hapso. Kalau itu kalau rumah kami hapso bi kena kita udah ni kat pizza. Mah, jaga berburung. Ni nak kalian kasih WKSU, harga apa itu kepada mereka janmet, ngilalet menkenduk ya. Jadi ISO halor kebedi bagi screening ya kebahan nak kalian jungi kaseng ni masuk ban singo ban nomor periang nomor ba hadu kendai baje kendai lai pau ke screening kita penoi ke screening tidak kalian kaseng jungi ni ban periang delay nomor ba hadis sisa nak kalian ke ISO kalau ban arrange ba untuk kapor nomor ba bagenong bagi kena kita don Haga jika screening hadu kapor kalau deka kapor ke jenmet kalau deka met kapo kendai sedang kena school berkentai kena ngedon haga jika screening dia kata negeri keseng jungi melaban periang bagi negeri yang jungi keseng yang keseng WKSU nilai kendo ya KDSO bagi lapan sangat mardor ya kata kejung screening bat ngilapin sangat bat negeri yang ka disuru kala kopri bengi kala trilang bat kala ngai je kata bat kala pensenge no marga te kabaan nagaleng kajongi babun kiskul kila komplain yang igaseng ba kane screening kalong kabao unfair te kerpat ya kita ki school bat kena ya ki bompat simuhon ya kane kajingle screening soba banwan kendo hak apply terik kepada kasni Friday ya kebang nakaleng ke department perkisu kini ban arrange ban penbet ba kuno ban le ya ketika bentah
sa sisen nga banding sisen bagi kena school kiba bompak sumuhon ka screening meneka kasmi kepada ka apoi terek tekin subha bakin wan banikin do rengkat bat mi kasang hak apply terek rengkat bat ka DSO banyoban penbet ya kita kijing dongkam perwan raru ya ki dokumen skibobeng te kebalai keba nagaling kejongi kaseng ikeba ngimla ban singopriang delay ya kinyong screening ya nagaling jungi kaseng kawe kijing bom singohon nang kena kibala wan komplain ni kalong ba iwe basim coach iwe ka school te kaderu kanong sim screening menne kasmi te nagaling jungi kaseng yung sungla ban priang ya kata nomor ba aga juga pot kali ka coach haju ka pot one screening nam takiwi kena te kata ka ba banong man sumudur hipi